Nyene se Katakyie no kurenti ne yabo no. Katakyie Afrifa'S na America. Menim se Katakyie Afrifa'S nye obi aka asema wa gidie 28 ni picture ebeba ballot people so. Obeba be pre MP. Na okon na eda nanim no ono ne ye David. Ano ne Goliath ekọ akọkọ. Aye Katakyie Afrifa'S na America. Menim se Katakyie Afrifa'S nye obi aka asema wa gidie. Na no de opa won tenase. Na ofa nyansasema tutu nyamesem we ameba be kan ho. Efuna da kasi wo man straight. Tieni ye. Men America me the prophet Roja. Katakyie Afrifa'S be yiniti wa Ghana ha. Aba be pre MP akunwa wo brono ne mpotemu a ofiri. Na di omni yese oyiniti a ni trimu pone se obekon okon na wagye ne manfo. Ti asem ni yo. Ede wo mafiri nkwaso mu menka ne sa. Na okon na eda nanim ne nye MP kon. Esan se okon na edikan na obekọ. Ede ne bekọ akogura Parliament House. Obekọ okon atoshum you know de besa de na ko the same house. Obekọ de atoshum yensa de ne bekọ the same house. De atoshum na obefura konwa bi. Na sa konwa na eda brante ya America no wasem anim no. Bonwuma e bata won na so chen abrosan. Wan hwe na didiem ni nsu no mu yia. Hwe ene date yesa osofo. Ene 24th. Enra ye 23rd. Yakwa ye chimienu e beba binya 21st. On the 21st of this month. Abrantie na nishu ade hunu mu. De American sa na tie. Oso da ye wo pani bi ma na ka kire ne se. Ahenie we da wanim. Na ahenie na da wanim no ne ti na ni ne onim se ye hunamu ahenie. But ahenie na da wanim no ye de ade a enwo no beka wa no abosome miensa ansa na ye de wa tena ahenie ne so. The 3 months to say 2028 yanko 27 no tio nti yan record because me be say me no ye video na da wo na wiase nyina hu na da ache wo ekofa aba no afrem ya tena na obisa abrantie ni be yi ni picture say be da ballot paper so ye beto aba de ni picture urada kam aba na ye to na eye David ani Goliath na sa abrantie be kwa akopre okokopre nkunimdie na dia de omni ye say nkunimdie na ye ne dia 3 months to nkunimdie no nyame anka no hono anhwe na didie mu yia yet Ghana ha obitually eda homa no Katakyie Afrifa'S I'm telling you on dia wopa omna bonten na sebi o meka de enim ana wonfa hona meka se adifo aba because minim se otimi oso adifo mu a opa wonyi nanim no meka asem we o meka bibi bone mfa prophet Roja ho ana o meka de let's give time Abusha for me mom nyina akwaba Nyansapo TV so me kase Nyansapo na waje me so se asane ne badwe ma kwan so ene so ye de ehia ye bedi enkomo foforo de se ne fata na edika Ghana ho donti na yete ha sei wadawo ma subscribe to channel no like share mo bibia nya bi enhwe comment section so ya na wache wadwen amano aye kama medin ene oba ya esuama ye boa ene de ya make say me ne comfort black power na ya tena se nkonya ye bedi enkomoi bo fide ne koso na ha ya ne tie yen wie no na so fa ba bi afiri mu a ebeboa pa me na kwa aba ye de ne nkomo hwe ni nyina no aisha so na me mo kwa aba bibia boko enye boko mame nye boko ma wo ade nso na yeto nti ana wa fe kakra na nso no kra na ide ande o man atim se munya de o man ni munya de ana ka so ka ko jeme na ka di Nyansapo fo yakọ yeda so tete ya on fa ye nkọ se Ghana de na ni wachi di agora beton na ye se di esisi kura ampo no ano aye den MPP chete ya na ya ton abu trika ko yete ya na ya ton no ko ye nya nipa ma na ton no o se enko ato no tete no ya na na mo ton ye nkrofo mo ekọ nko ato enei so na ya sa ton aton nkro ato yeda so nko aso mu na se nko aso ne na waton abu trika oko ya tinye nipa na san me de abu trika ko nipa na san ye ablane lo ya kula so nya we se wan hu no
na se antie nsem bi e woni na machire kora bi ode yakoduri se antie nsem bi ne machire kora ebi mo kan se ase is alleged wada ma Nyansapo so na ebesi tupi but enenam social media nko de o won kwase so etimi kan bi e se ase ya ka chere lawyer ne se wa judge o se wa ansan a ye ma ono ene na busua e ma US bi o sign de a ore na busua e wa kwanya so betimi atukwanya ba US tan bi o mo pe ye tete ye nje be die di sa na tie dia se sa se ye share no e na wo sign ye dia na se nkwato na na ya da slave trade ni mu enti ne dia na besie se obeton wunua because of selfish interest enti ono wo yere no ma be ko US na enti obi no nkonkodi amane mu dia eye ye nyina eto manim obi a wonji US visa da nso afọ plane do US awon asem na time wa yede ye na nanom konko atom no se na omote aluplem nyina na nkonson gu mo nsa no na ebutere ka se de nkonson gu nsa a wo te aluplem minim so wa yire do ba yire free plane mu a omko twitwa ni sigya so no mo no ano mo why o ma ya timu no awre ho we nyina yetia ade wa hya se bia wa wie o nokore pa ye de yeni so hwe o na ebutrika me ni ebutrika kan krofo bi dem do meka ho o ba bubodin na me bubodin nana o ko snitching o ko bubodin wo ho na se ka sa tam asika na bedura ebutrika nsa na aban ya na otesukura na waka ho aban na ma kwan man na se sika na fa bank e fa bank aban ya ni percentage o je ni percentage enti aban ka ho ko ayi bank so je ni de ebutrika me nim de ha no me ni ti no e bi so kwa me dia me nkwa me nko o me do nyankopon me nkwa me nana ana ha na sika no hwen na beto be de ba na amfa processing obi ante ne de aban ante ne de tax bi o se te o sika no bi ate na me nkwa na me nko dem a ka ban be ko bi satum aban na wo so ha ko bia be ko bi awurade ha nana abutrika de ni de betwa woda roma ese ye kasai ye ko agona me de oni kire agona ye se fija se kire ene ye koi Katakyie Afrifa ena moje enyunu nu yo wa dishe onkoto pum nye ntokwa ni penji beje about MPP mu about na MPP wo MPP ebe ye ni na MPP da so ho emna so mo aba unji impanyifo delegates so aba o mo impanyifo be dead o manim ni ade make us MPP no madane no you know the base the base no nko MPP so nko ene brofo mo kan say escape me na escape ene say dem brofo ye no why ade ene say the base no ho na MPP so ho MPP ya dey abato kakra be eba mo ntam abato ho be na abato no mo kwato ayi ba mo awie na ye kokoto president dey ne mom delegates be san to aba ayi mpanyimfo bi a secretary chairman wa waso mo yi mpanyimfo bi ma da do ma no my original chairman no na ekoso a moja sema ba mu yo ne say abato na 2028 de minim de be si your friend say Katakyie Afrifa o kwa chairman na nana de honom no de enya hoso nkwan na si afija se kire east honom asante achim central Bantama so jadam ni nyina ye se Bantama de asenso bo achi ho jadam se se nana ntokwa no hu bi wo nana ma wa se ne de hu video yi bi social media ma bande mi ma bande o nana me de wawuram mo se ma no ya wo ho ene me de wawuram jadamu nana dabi o asenso de konya ni nam wie asenso de se won ka hu bi mu na asenso nka hu bi o dabi o se MPP no Bantama na ye 4 years asenso no mo de ne ko 8 years enti e da ho 8 years wo ja twa no be san firim and o twa 8 years ni bia ontimi nko 8.5 ko enti dia de bi no nana eni nyina wo tie videos ni bebre ya na se injunction bia na sa abo no so no sa injunction enye ka junction the be court injunction nana court injunction akwada so eno ne wo de to sa constituency no say muntimi nto aba wa ha efise mo asem obedan court ye guso aye ka nti wo se mo twen ma ye kawie ansa na motimi ato aba ena sa da no minimum mo ya asodin so mo mbu omo constituency omo party ni constituency omo constitution no party mra no ma fa nya adwuma omo organize yes omo beto aba na Katakyie de injunction ne kosa de mo wura fi say de injunction abeto so ana injunction ni enti mo to aba no a enye ye okoduru ho no na pinche ne ba se Katakyie onye court ana abamu mpanyimfo na suma ne so mfa injunction ne na se ni abamu mpanyimfo na akukun abamu mpanyimfo na kuku no yes abamu mpanyimfo na suma ne so mfa injunction ne nkodi a
Say na aban mu panyi wo wi anka aban mu panyi fo na egu no. So ya aban timamuni papa oyo bro constituency odo constituency no. Yo mo ye no kromo. Junction dia. Ada na mo nto na say adwasafo ade ekoye ni nuema nka ko bodu tu. So koye anka de ka akopim ye. Junction na bi na sense yo. Na say junction dia wo ho dia. Say omo ya contempt be chi wo mu. Nto mo oso ko makwan contempt. So say wo nkasa ko. Na ho de nko. Ukodi ya we nko baby o maboro kasi ana. Na moja ne tade nyina enko ba bia na also omo system ni nyina kwa say ni nyina kwa otie nsem ni mu yie pa na say delegates a wo say to aba no e me ne so ya hwehwe ye nkrata ya yi bebere afirim ene ye se dabi ye ntimi ma mu yi bebere afirim sa ma me e wo ho dada abato okra duru tam se ko hwe odin kura bo se obi e wawuo wo mu na obi ote ase ye yi na afirim nti ene de so mo hwe wa se me mfa se me na me ya ye bia me piribia na se hwa wo de se wo de hwa wo kre Japan ye nyi wo firim we wo ba umia ye fa ni hwem na ni de wo da dirty game dirty game and dirty game na se de Katakyie for you dodo na aka se Katakyie for so na ni si ye den no obetimi stand for MP nti timamufo na wo ho no so ni gye ne ho ase omo support ne se omo pese mo push ni duru baby ade ba ko wo mu sisi ya ni se entro no omo twa firi kwa me nkroma pan so omo da kire wo mo ho ama se wo pai wo mo yamu wo pai wo mo numu ba bia tro na etire se de omo po bia wo ka nokore enna ma se me yankasa makomfo bebere time no so man nya se wo mo to ti do ka nokore ne yem ke anti wo wa ka no wi hu so ba ka nokore a ne se Katakyie no kore ntini abo no won kafra se we asa hensem no ye bo wa enko ba bia se party ho do one ye frɛ obi ani kura nko ba bia abato ho na bi mu ka se letter injunction letter o de ko ne bia ye fake ntini ye bo no but o mu lawyer panyi ba ko wa MPP mu lawyer ni ma ko abe kasa a chense mu se sa committee o mo tena ase o mo de sa injunctions ni nyina ba abonte no ka ho bi na ono lawyer no nyina sign ye na ono no ka se Ganiu na o di ho adanse se Gani ya bu ni bia na ya mu ni bi nti ade no ne Gani ono wan fa nko na Katakyie na de ko ma ye ko bu no di ku Katakyie a nka de o kan kan fa so be na wo so na se mo anka se mu party na mate no se mu bu party ni na se mu fi se odo na discipline o party ni na se mo ya ade na party ni se ye de asem na kokoto ade nti na so wo se won so kokoto aba na who says electoral commission so na bia amwa party no because mo nim say injunction e was our constituency adenti na mo court na say ye beto aba nne delegate bi ho no paade ono obeduru ono we hu say yesese no kwande o beto aba sa na oman ne tie oman na tim na nkasa nya serious country adenti na say obi ya de wa aban mu na de bufu obodua on ka say ne sa na te dia the bible ni so aye nto de manyame ni nyina ye tama yesisi obi nti sa na ma na ekoso no de e dirty game because agona de say Katakyie free fa na no ya agona hene ba yi mo boya mi ahimfie ho ni nyina wo dimu tintimai pa okukuru ni so boa na ade ba ko wo say ye ma ne ye ni say e say konfo no chia ba wo say agona bipua ane nkuru enka ka ho na share konfo no chia sibia no wo say timi pagya nti wo say etimi nya MP na ni edin a wo betuma fight ni ma ba ho nti we na akoba na Katakyie free fa so no so fight ni ma wo say wo hwe galamsey site na wona mu na wo ye face the country ni ho nkro ni ba na o mo din na mu denden a o mo kasa usu ne ye den o nya mpia ke beboa o timi be ya mpi woni mpeswa so dia e beboa na won se wako school ene law bia na no abrochire nti se na nya abrochire ni nyina na o de be pre enti na mpi na o so teso na be hu se akwai be ha ti e money gig so matra se hu se kan Japan be ha dwen ti e money gig e mfa nsem toto no so to man betimi akoso se sa gege ni enfa nsem toto no pese me nkumi nyan o man no betimi akoso a je so mo de Ghana hye akomfo nsa be 3 months amune hye mo nsa be 3 months adan ni enfa ne man toto akwam ni wi a enfa mo mo ne hwade ana kade na mo be ne se bia bo no o ma yi Africa court o ena o ma yi Africa kunkuma kunkum wo mo o de na bia mo se kumu e se ade we ayira na nyo na fa ebodua bewu ade na onim se boso me yetua waka na ko wi o man ni sika enti usuro wu anka fo o man ni sika the position bia be ma wane ya ma bodua ya ma 16 regions ni ya want say MP be 5 ni be free central region aba na ya wo de agina wo ho say Asante region so no ko anya mamu a obo anka abene mu nyina wo ho de awuo mu wo ho sesabonsam wo ho ne de agina so wani be so wakatua nko a wonfo man ni bibia wo da say atua ka boso me de be ka cho say yen so ba ye MPs ni ministers ya mu di o man sikai mo bi adwuma bi na say obi tua obi ka na obu kwase a na obu afu bu so obu o man ni kwase a mo fa shi ensa 3 months
Ka be ye dwuma no. Kanya ne say ye dey emfa play bi ankwa hwiase o. Oh. Agrada se ne de wa ma agrada. So bom grr na you team. Na wokoro no. Na foforo aba. Na foforo aba. O disika. Basa no kore die be ye dwuma. Sa. Na ye tuma boa ma ye de ebutire ke kontu fi se Ghana se ye hwe nkrata mu a. Ye ntia na ye so mati committee bi o mo cheke Ghana sika madi. Ye ka mo amura ebutire ke de. Ma ni ache no. We born dey na ye match say vi mo say eh this guy we say auto na ate. Na se Katakyie prempi wo eho. O benya. Obenya wo ho. Obenya. Ne man for so don youth ni penasem. Man for penasem. Matunofo a ade bi wo ho a ontwe ne ho mfiri ho. Sa. Ti ye den junction kokoto ade so a wo prempi ni bi dia. Enne wo say wo tena ho. Isi ekun a wa ha wo man ho. Nokore. Oh. Nokore. Wo ha wo man ho actually ja wo yere no. De ma me adwo asafo ankoko ni owu ya. On the sana no kondo wo. Nkondo wo no ko. Na se ka no kra nko de ko bo gate nko be wu. Ko no ankasa be kunu. We ai so obi ya to no fire so boss me ne so biri mi. O kon kra be wo ho amu wu. So nti e be sere Katakyie Afrifa. Ghana ye hu hia no. Ye hia no pa nam no kra bi a odi wo aban nim se fankrata asem dia. Aha. Nti mesere ne se e wi ase ye wo se be kum wo so a. Men perikusi hu nko. O manfo aye kra do se ampi no bi wo ye den o mo do beba. Nti nema nketenkiti be mo obi mpiepia mfa wotiri nkwagia kwanhia we ye pre omko prete ko ye wani a ye fa ni chiw anya MPO da bi so afi na wo she dark ye won krofo bi wa mo so mani nye so wo mo nema bi o mo ye omboa omu ade clear ombo so bitu ala bi so the best the can Katakyie Afrifa se ade bi wo ho ne ye Canada animu a onya careful onye careful say mo am party hu na kie kun enko ba bia na pro nyina echi sande handcuff go ni so echi no echi no o na aba na basa ye ne ba ye ade ba kun wo mu ni say Ghana wo at the moment ya police fo ni bi mbeyam fumfo no no mo pese mo divert mo fumfo no say wo a wo ba ye no na fumfo ni free de na wa cause so trouble no so onu na wa pira no enti woni hwan ne kon ya wo pira ya sa ache na say mo chi no mo na ma hye da pira no na ma sa ache no because of abaye basa nti abo wa yensa achew na yenyina nya Ghana fo da bi o se Duabo so ho ana Duabo yi ne Bantama de Duabo ne koso penchen ni nyina chi Duabo ka kese ase akoso Duabo bo koso nipa no obodwan so wasen dwane ho am se box ankwa ne hye no no nim Duabo wo dwane ho wo nyi be man to so oba na be ma antana fo man panto ase me ni de hon me nur hon ma hu no wantana fo mo jina ne o champa boa ne box na efe na ye shum kakra nti na misre wo de wo ne fra fo no so kama am ze kakra ginam furo so hyemhyem sa na jai obo dua ne ni abre nya sem ketwa obo dua na firi mu na onso se njanhyen no aba beto so mo ntwen ma mpanifo nya o de enwie o me no ma kwan wo so mto abo meto aba na njanhyen ne wo ho no mo no jo be fa delegate bi o be fa chire bi aso ba beto aba sa e wo pesa aish na ne believe Duabo ne yemfa nko parliament ni problem ni nyina no ifo Duabo nko parliament ye believe ade say ade ne ye adwuma de ade ne yemfa nko parliament e bia be fine ti lawyer ni makosa be bia njanhye issue njanhye ko ye bia no a omo ya so de omo to aba na sa bro no sa pesua ne so ye je omo abato ne tuma enye yi se basa se be to kura na basa we ya akoso no ye nto no se Bantama ye nto no ho bi ye be kwa akoto ro akra Bantama fo nya delegate nya mu kubasi na mu nkoda mpoto ne nka ukoda kudi nko asam ye buwa ne de wahye mu ho apre ne no ano no nsa ma bi ye besere party ni obi apapa dia dabi ye nya kata se ne proye tie se ade ne ye ba ko a ye nyina mfa ba ko no ne ye nye ne nyefe na ade na asa ade ye ba ko ampese mo fo so ye mienu ene se wan kata ko pra wu nui fa so be ne wo so aw ko pra wu nui MPP fo na wan kata mo kunkum mo we ne nka mo ebia nka MPP fo kra na ye na nka DC fo kra nko twin fo mo so we de mo MPP fo na ene ne bi se ne party be ye nie mo akwa mo ni o ne so ma MPP betina sa ba power bi o de ababa obetimi aba ababa do mo chire na ne ye ne hia so mo de wonya kasa Ghana kuta short memory so de ye na ma ewura mahama kra sa be ye president ye kura bi yanti Ghana no wuju be mpaso se NDC be ye president ya mahama ba ne sa ho nyina de moja ne ho nkro tete asama we ya chire wasi nyame asesa na no na we ye sofo party sensam sika kakra nti o sika sesa ni pa adwen o sika sesa ni pa adwen o press si ya tie so kra ma o sika da bi ene obema mi bi ene tilapia no na obi atuma tambe 20 billion bro se fa de 20 billion onje
na 20 billion ah obeje mama jai obeyi mama sempo me kan no meeting 20 billion me kan wasi for me tiri nkura heba kwa emani ya me obo hani po sika sesa dwan pa abedi sika so bedani eno nasem no eno nasem no wonu ya this kan ma 20 dey o dey sika ne be sampo na wura fi se me bodu ya edwa bono so na so do ubodwa so abon te kakara fita na odi abo be nya on 10 bia ne nta nchentem edokoro na masiya sa I say feze abata ba yema wazi ya takre nunu to za o takre nunu bon se na fran ha se toto ah e dey na ekoso ya be bo se na se tatai na fu pe ese boboba wonso na oni nipa Ghana no kredia enkoso ntina sa nyema we nyina yehu a enda say yehu ama fede nhyala nya won abio za agofo yemu de sa na kwakoye nke ni kwan so se ke basa bi o party bi so mo propaganda o party ni mu kontompo ene no krese no kore nti mu hu ni se njenchen ni fura ba bia na kontompo ene no krese nti do mo ya de no kwan so ara no ba so be prepare nipa na enye eno na enye ti se ya mo ko tra so mo tui se am yehu ba bia eno krese ampan junction se ya ntososo ena ye ne senchen ni tu fake enti ndi bibia timisi ampa ba so be pra onua na enye gofo ka say Katakyie Afrifa oba na abo no ne say oba na abo ne say oba re betima bokete say MP no yo oba so opa yo hene na nan kan sa bo adu ba no oba bu kana di o adan nani adan ayi on oba bu no nani adan om de say na kira man o no besu kira man abusuafo om de na o he na na ata je say oba abo no ama oba abo na no baba nyina ama oba abo no ma no babu asante ntofa na na won say oba oba why offense asem so sia ye won krofo a ye say eyewitness omo mu gina ho na me gina ho na abo na ta so no de sa pem ne bo no wakasa eyewitness e wo ho no bi say Katakyie ba na matwo manfo be 50 ne gulete bi na chi e bi so tutu nyina a police report e ba so nkyere say no kitatu kura na nkyere wade Katakyie Afrifa ye nipa bi a ope matwo man fo nante no kwere pa nti do bi be hunu kwere tumi twa picture kura kyere say me kai mle bi picture we re edisi so na ka de junction kwa komo bi a ena Katakyie kura so the bodyguards fra nante a esese wo difata because ya tata na che no kwere oto ne kwa da to protect ne wanka boni bi ani ba so obi de matwo man fo ko ba bi no obi nye boni ya se ni kwa so kwa ne boni ni se me tu se me se me hu se me boso mo no me nyi omo ni bi ne me kwa ko fa matwo fo be 100 and usia me na obo me Dabi ende o de matwo kura ko ya on matwo bi amfa ne sanko bi e safety first na de no de ba be chere mo se ya mu ye junction president nko an sorry awon ba na ka bibiribi no saso police for the soldier for nyina team bambo na bia anyam bia omo ne tua bambo ne kama na Dabi ono ne tua na ade sa ne mo mane mfa nkoye bone oye bone de ene se tuo kura no kwa ne won tuo a wontimi ka se obi kura tuo so kwache ne bon correct see register tuo de nante yeah on was a police report by on police for be say o man hu wan tuo report no mi tuo bi anye sensem bi anim nso mo mu gina wo se tuo be ye ne wo ho na mu case na so ba bontin bi anye no tuo ade na bia o ye si address for ya body trim tuo be 45 nso na e kasai o so ba ne papa yie tuo bi body trim tuo man ka tuo bi anka no na so hu no matiti keke se mo je pram no bi kura de beto se wafo ye ni kwa ba kira akosa ne yale no nya si ahede twan sem na to man ka se enko ba bia abaso enko ba bia enko ba bia ahinsem politics sana Katakyie de sum enko ba bia woni pa ya pa kwa politics insensem de na ni nkofo ma di bom di politics achi di ye na ni boy ye be sinne be sinne be bredi dem tene nkofo youth ni ti umi yenhwe ye hu ye wo e ba no politics a yenhwe ye hu ye pa na wo pra kwa enne no mo gisika ansa no makoya ade o se hu se so beto ba kura o gisika ansa no wato ama o charge wansa wanto ama so ane abodua enche premise ababa MP bia obi opeso ogina bia ne beje no e beje obi a bi so fa akofo ne beto ama no na se unim se NDC ase edu nkatia no mo de ne ba na yetete ase edu nkatia de obeba ase edu nkatia be se skai baumia e be yere rough so mnya bo ba de ba thank you to dara de to abawie thank you to da so ase edu nkatia no mom na e da ase ma NDC yo na ase edu nkatia de ono ba de ba obebo no o me yada no rough no feel no oba de meto ma NDC ele ngofo feel no o Kennedy friends say so mo ma yi Kennedy afrim
Kennedy. They say me ko to ma ese dum ketia. Ese dum ketia. Ese dum ketia no tim de car ko nya agent o say I no try car. Me yada ne ro. Ono de say na sem prem. Enti ene o tonga na ni we na ka say o say no try her say. Ono de sikadi on te ma say. De o zika no. On say ono no. Ade ne si a. On pre ne ho nya ade ntum say wadi nkugu. Sana na life tie. On say nipa de to amoni nya den wablabo. Car na nya hwe wi. Enti ne wanya agent na de car nya na ye. And say o try ne car no. Car na fe no woto no wo try. Enti wa try wi car na ko nya agent. O say car no half to wa. Eya fe na o ko nya agent na den ono so no ba bi antwa. Ono no say kwani ba. Hwe. O to no apete. Eni e ba yiro. Oni. Afe na duro ba abatu. Afe na duro be ba. Afe na duro be ba abatu. Sa. Some so mo ya sofo. Say kwani ba na e ba no. Le se kwa dutu ho. Awurade nduru ho ankasa se kwa. Ene gya papa si edu ye hwe ni ye. Ba de ameto aba no. Oba beto aba. Ametwe man. Ena to abatufo ni ayi delegates ni MP fo ni youth titu kwa ni youth no koda. Na odi nto amfo. Omo nkoso ne mu nipa ne bi nwu na so nte. Se aduane ne nso yan. Omo nkoso no mu. Omo nkoso mu. We no se ka tenten ne ka nipa 20 ne nkoma wugu ha. Na nso sise bi ko. Na de wagimi na be kwa me yakoto tu a. Kwa bi yakoto tu. Ko ni yento we. O kwa na uni tu aduro. O ko gire tu anu. Ayo. Ofo black so ni afuto bi adu tu. Na me oba ya de na me be ka. Ya metima ka kire wo ma so se mo kwa tu e mo fa bi sisi mo boxer. Boxer. Aden. Se be ya metima yi ne fast ato. Se pompation ya ne soso. Tompa ketwa. Pesa ketwa ne sisi mo se de bo metima se nka kire we Katakyie free park. Ya de bo ni tiri hu. Nko tu de nu obi yam. Ni ye di nuko. Ne ate de abukura ko na me ko tu obi fo. Ye nyina fa ye ho nyi. Ye nyina fa ye ho nyi. So no preach adwamba bo preach so man bo wana we nyam. Bo wana de so fo we ni makoda na se. Na ye de nya de ho baji. No de ho ji. Won so nyam 7 bo mu. No. Na ye na wa se oda je nyama ya aba ni den MPP ni ye NDC. Anya sa nya de. Se so the base ni brand say train base. And the base. Na se on be launch the base wo kuma se. In fact, ene nipa no do so mu do di animu. So munya nyi ni mpie ye. Won twe ni timpie. But still na mpanyifo no. Oh, the base ni ba na ye Canada Japan dia. That's Kennedy. Ene Alan ne Chada. Ni aha mo no makom ho abom. The big 5 and the big 6. The big 3 na Martin sisi a. Ese mpanyifo bi kan wa chi so me yi o manim. Ese ye hwe. Ye hwe. He said the only I understand MPP ni NDC sa. First na ko ni house na je league. He said aduan na mu nyina tumi. Ti e fa bi infra politics ni enhwe. Yen system kakara. Ni enkoye ni. So dey amaye overhead achiachia sa na amaye. Oh. Ye me overhead tenetene. Yes sir. Chada say, chada mon kom group ni mbom. No mo fa the base ni mbra. Ko fo se chada de oba hwe oba benye njata ne sebo na woka. Na wenye njata. Ana yana mkaka kada Japan se malafaka. Na otu ni awi wasum ni amu adwuma ye ne ka malafaka tia school fees. Da bi. Ana Ghana for ya na adwene wo fom sa. Kwa America kwa hwe 5 million ne ho ahwan na mkaka kire bro. Kam fa cha mo maame no papa no. Na wana wonya adwuma nya ofiri obi close wa kwa kotena. Video free Ghana. Na kwa kotena America. Na akopa adwuma ne ka se malafaka. Na obu ofu asora betena vi ho. Wa jimi papa. Wa ko no atum no waje adwuma na ye boko. Adwuma na tena kwa na odidi maame atema magiska na ko hwe maame ho. Me to sia na Canada Japan afre me. Black power na mti eja o se malafaka na bem. Malafaka na bem a. Eto de malafaka me nto pala. Malafaka na baso yire ho ala ka. Ko malafaka. Me pakura be mama be gine nim se ka kire do na me fanko. Na yitu obe na. Ya pebra na abo, nya nkwasi akika o. Mr. Mo nkwasi akika ne ya ja kan o. She. Ye bo bra. Abrabo na ye bo. No. So abrabo ni nyina so ni sika. Ani nyini che. Wo sika na wo nyini cha. Ani na wo abraba. Na wo se malafaka nti no. Hwe ene ma jeje be ye bi na Canada Japan ya nka Canada Japan ya fa ni si apakan. Okay, nana ye na wase. Na jeje wo na so kura ni ma ye bi ni. Yen so da kwashe fo mo. Ye fa say doje fa odi ma Ghana Kwame Nkrumah. Aduma be na Kwame Nkrumah bi ya jeje rolls ma na ka asase so. Konkondem bibia. Ono ka ya nka hwe ankyere. Ade anya osika. Anya wo ma mi sika, anya wo papa bi sika. Otuma be se Ghana ne ma nyina. Ono mpoma nka nje se na no nye. Na Canada Japan no ndi sika ba eto cars ma MPs. Company abro friends soja fo nyina otumi ye coast of fish pond kakraka mu na waka malafaka na ide ma me malafaka ndi ye wanka nkire no hwe so be hwe nko ade wanka malafaka nkire adwuma na eni o man mu na na se metu osisi na makọ adwuma ti se oba yi
now boss I say malafaka boss me you aka 70 million malafaka na hwan bo na what is mente ka so aka me bimbo you because about malafaka na me ana o ka se me me be na kwatiti ye mante malafaka seconds we malafaka seconds we 7,000 wa je na ko baby boko MPP for so muniska wa ko bo mo ana MPP say skasem ho ayeden we MPP wa ko bo mo ana say on say do be na my contribution yam didn't to boa yam party no na ka so mo jeje o me ka so tell am timi ma men ka asem kire wo mo MPP ma men ka asem kire wo mo we me de men send fa kora kan ba say me boa wo mo fa bonkum yinka enko ma adwene mu ye yete ha ena ba wo me asori a wo ye campaign na yire ye campaign we ye campaign we na e hwan sika e yo man ni sika ba wo me de adwuma no ye enyo mo dia mo mboto mu dia ba wo me ankasa ni mboto aban sika na bia aban sika na bia no mo de ye se wo na aban na tusu no akufu adu tusu no se won na onyin na nem enti hwan sika no de be campaign no ye mu se ba wo me na bosu adwuma wo ye e party sika enti asa mo se wan na fa contribution ni bla to mo ye contribution won ye bi won do sika ka ma wo me na me maami aba na me fa nkonko ton emponche ne ayi fa nse wo dwan ko maami nanka ka yi ka simbe nyu na ka waton na diska na kwa koboa MPP ba power nanka omo so hu de me empeso a metisu yi ohun ye kwan ye o mapping fo wa ha a omo ko hospital kro mo bre na nya map me kwa me bre na ma be fo ye emma ekuriafo ni nyanka a merewafo omo tete ha me nton ka ne fa nkoma MPP no mo fa nye de omo ba power nanka omo de wasi yi me mpe ompe gabi na me na mu he ye ye besi mi so anka ye hye me ma oman di ade ne yenni anka nkokurafo ne merewafo mpo makọ pension ke betuma hwe omu yie ama omanya ani gie kura no ya anye na me na de na kana Japan anye onu kra yi ne totwe na me ya yi ni mu me na besi ye mponko kura hurita na kantamanfu yi na wase yo de what we talk pick up nyina mo police for etoma MPs abronye yesi abronye credit kana Japan otem nyina no kana Japan to ka ma no won fa ka ne ma na me ni bufu ye no yitum na me ntontra ye kurakura mi na me nkoton fa nkomo na we se no mbeje obi a momo ye politics wo Ghana mo che dollar ye ndisi this e ba sa $80 na party ni kura gu na se o se kana Japan yi ni hu firim se an se mo se sika Kennedy timi sign check boom on fanya politics ne wiase won de mbegu bia mbetwa no kwa pa me de om to zero kura ka ba me de Martin na ye da se ka me fa nko bo overhead na ye no swami interchange ya de anwe ni sisi we ka me fa nko bo e traffic pa e watch konsampa na ko government hospital mpakora bi ni wa nkrofo beda so o ka e se me yanka ka me fa sika ne nkoto mpa ma wo ka me ka no kura beda na ambulance na ka obi nyima na me de se mo area ha me ton de e ko mo to mo fanya oye doctor wona we ka se hospital say bed ni antin for nipa ba ni a suspend o they say dey cost one no nti be ne den o man ya ti man Ghana na de omonka no mo ka so suspend doctors nyina e odi pa bi wo ha o tren o sare no so a asem beba suspend na doctor for so mo dey tu so and the contract akura percentage yet ha ni atam sika ma ayi se me jamfi so mfanto gold by gold dey ayi koko yentam sika ma obi so mfanto koko gold no dey atam sika ma no we so aboka nka fe dey yetwa ai koko fo no e ka koko kua fo no dey say yetwa mo ka na ba yetwa mo ka ba so omo ko so na dey bind omo ka dey ka na bind omo ka omo ko ekodi ho no na mo fa sika mai ba ya tuma tambia ma gold akota aboka ai obi ka say ai mahama wo dey yenka utwu mutan wo dey yenka ndem za fe dey ka ja sika mbra mfanto koko mfambre wo waji wantua afi na obetua yetwetwe bia nti oman ya itimu no abusia ye fa ni nyina nsi ka say oman Ghana de akọ wi no no penifo no mo so mo fie o East Legon no mo wa ba mo so mo fo mo yede me chenye hwe so mo yede ti East Legon ho bia wi an we bia no si fie ma East Legon aye ntom so metna mo mo ko ho bi enya ma ya na East Legon no mo fa mere wa no so ko East Legon mo so fata ho bi bai ne ye hwe mo so asua mo penifo no East Legon kwa cha sakoso ho cha sakoso mo fa penifo na mo so matete wo ni nyina and Central Hill ni hin from Kanban mfa mo yire mo nko Central Hill na mo print mo yire picture kase mo ho ni hu so no yire ni ai na mu wa ya mebre na den mo so mo yire mo ni se mi wie mi fie me print me ne me yire picture kase na de aboha to bi adura no obi na afi me boso no so bi dida ma me ne me yire gwi na boso me bo aye mate e usia ye fani ngina nso ha wadaroma ya subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe
comment section was so timi che wadwen e ma no eye kama ye mfa nsi ha se midin oba ye suama ye bo a me confirm black power ne next ye tena se a ye di enkomo ye fa nyina nsi a da senne ye besen hia makao adenti ne ebube ne brebe nse se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense Bantama fam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na